uyotholwa ngiyayikhetha inkosi yasePhlembe aManazaretha uNyazi lwezulu. Manazaretha engcwele, ngizocela ukuxolisa engilosini yesabatha inkonzo nasekuseni sifike late. Ngiyacela ukuthi ushamba sithethelele. Amen. Ngoba kuyisona ukufika late Manazaretha, akuyinkosi. Ngenye imini lapha emzini wasePhlembe aManazaretha ezinye insizwa zihleze edokodweni kuyisabatha. Lezi insizwa zihleze edokodweni ziyalunga zilungiselela isabatha. Ziyavunula lezi insizwa zivunulela ukuya esabatheni. Zithe masophuma edokodweni yasigingqika enye insizwa yathula. Bathi bayazama bayivusa lensizwa ngamanzi, bayivusa lensizwa bayimemeza igama layo ivuki lensizwa. Base bethola umgcotsho oseduze umshumayeli. Bathi umshumayeli sekwenzakala isehlo esithize. Sithe masiqeda ukulungiselela ukuba sihambe sethempelini, uza kwethu lapha wavela wagingqika wabesethula kanjalo. Sayithi umshumayeli izinsizwa abanye bena bahambe bethempelini bese kusala nomoya yedwa igade lensizwa. Laba abanye bayofika ethempelini yothi inkonzo masiphuma masibeyahamba beyobika ngaphakathi ukuthi isehlo sekwenzakala ukuthi okuthize. Ziyahamba lezi insizwa zishone khona ethempelini sihambe isikhathi. Ithi inkosi mayisezophuma epulpit. Ebese lezi insizwa ziyasondezwa kuthiwa baba sekwenzakala isehlo. Insizwa sithema ilungisa zisethempelini wasegingqiko yedwa wazo wathula kanjalo. Ithi inkosi aManazaretha ukuthi makuphela inkonzo yasemini bese namlanda nimletha la kumina. Ithema iqala inkonzo yasemini yahamba. Ithema iphela inkonzo yasemini yasiphaphama insizwa edokodweni abonkosi. Mase bayilanda lensizwa. Uma sebehamba nayo lensizwa sebebheke enkosini. Ngoba aManazaretha engcwele mase kukhuluma ilizwi alikho elinye ngaphezulu kwalo. Mase bayilandile lensizwa baya enkosini. Iyafika yakhuluma inkosi aManazaretha ithi khuluma wena ukuthi uboneni. Ithi lensizwa baba ngithe mangihamba ngabona ngisendleleni ende. Ithi ngayihamba lendlela kepha ngithe mangifika phambili lendlela yahlukana kabili. Ithi angazi noma ngiye ngakosokudla noma ngiye ngakosokunxele. Ithi ngase ngima ngacabanga ukuthi ngabe kumele ngiyephi. Ithi lensizwa ngithe ngisalindile kwaqhamuka indoda igqoke kahle le ndoda igqoke isudu ihamba ngecathulo ayinazi inwele le ndoda. Ithi lensizwa le ndoda ithama iqhamuka yahamba ngendlela ngokusokunxele ithi ngayilandela. Ithi thama ihamba enginqakile ile ndoda lapho khona efike yangena khona bekuyindlu enkulu lendlu ile icapha enkulu savuleka lesicapha yase ingena le ndoda
insizwa baba ngase ngiyilandela sangena phakathi. Ithi inkulu lendlu phakathi ubone ukuthi la kungathi indlu esonto inamabhentshi lendlu kukhona abantu abahlezi phakathi. Ithe mayingena le ndoda phakathi base besukuma labantu wena wabona qhamuka isikhulu basukuma abantu yasidlula le ndoda yasiyoma endaweni lapha estage khona lezi zinto ezinkulu abafundisi abavamisa ukuma kuzona mase bebeka amabhayibheli mase bayashumayela. Ithi lensizwa baba into engiyinake kakhulu le ndoda ithe mayibingelela labo bantu abaphakathi ithe sanibonani madimoni. Ithi basebephendula bathi yebo Nkosi amadimoni. Ithi asibuza le ndoda yathi ake ningitsheleke abantu abami ukuthi le nto engingithume yona niyenzile na imuphi umsebenzi enwenzile lapha emhlabeni. Ithi baphendula baba ngathi baba sifikile sangena ebantwini sabanika inhliziyo ezimbi babulalana sifikile sangena ebantwini sabaxabanisa sifikile sabanika lokhu babala yonke into embi oyibona yenzakala manje emhlabeni siphila kuwo. Ithi lensizwa le ndoda lena sishaya phansi ngonyawo yathi hayi man akuyonto engithume yona leyo akuyonto engifuna ukizwa ake ningitshele ukuthi ebandleni lamaNazaretha nifike nenzani. Asikwazanga ukungena ngoba lapha ebuhleni umuzi wakhona ukakwe izingilosi. Umuzi walapha ebuhleni uyashisa. Lezi zingilosi siphethe imkhonto evutha amalangabi lemkhonto asikwazi ukusondela ngoba siyasha angeneki ngobuzwa lapha ugadwe izingilosi siningi siyinqwaba bonke Nkosi. Ithi lensizwa odwa sasezithi wasethi lana bantu laba bathi kodwa Nkosi sithama silindile lapho waseqhamuka amaNazaretha lawa afika lethe esontweni. Ithi sasesibambelela kuwo sasesingena nawo ngaphakathi ngoba lezi ingilosi asikwazanga ukusibona ngoba lamaNazaretha afika lethi siqashe ngawo sangena nawo phakathi bonkosi. Ithi sama sifika phakathi sangena ethempelini. Ithi sasesihlala phansi ethempelini. Ithi waseqhamuka lo muntu abambiza ukuthi uNkulunkulu unyazi phezulu ngoba akakho omunye uNkulunkulu khona unyazi phezulu bonkosi. Ithi wasekhuluma lo muntu ukukhuluma kwakhe ubhodla umlilo. Ithi kodwa sabekezela. Ithi ukukhuluma kwakhe ebhodla umlilo. Ithi uthamathi Nkosi ibusise. Ithi wabhodla umlilo. Ithi mathawe emasho kwesibili wabhodla umlilo omkhulu. Ithi uthamasho kwesithathu. Ithi sahluleka ukubekezela sasesiphuma sasesibaleka. Ngiyacela nabasha kithi ukuthi sicela ukuthi uShemba sikhumbule sikwazi ukugcina isikhathi nami ngiyayibala lapho phakathi bonkosi. Ngoba amaNazaretha angcwele abaseRoma 7:17 ungayifundi ithi akusimina owenzayo kepha kukona okuhlala kimi. Siyacela ukuthi uShemba sikhumbule amaNazaretha sikwazi ukugcina isikhathi ukuze lamadimoni asuke egcwele ngaphandle angakwazi ukungena ngaphakathi angangeni ngoba amaNazaretha angcwele sitsha sixabana kangaka yithi labo sifika lethe bonkosi. Ngiyacela ukuthi uShemba sikhumbule Inkosi yabusamazayo. Amen.